Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ka Jantia Students Union JSU Central Body kalapan pawi ka jing sngokhya ka bajur halor ki jing bombet ka jing bom shai ba karukam trekam ka babakla haga District Selection Committee DSC West Jantia Hills. Haga karwa balapan mi ipad ba ako sing baar ka sengkala ong baka DSC kalapateng ban trekam hadu palat hinru benai klem ka boran hadin balakut ka samoy trekam jangka. Haka arpratrik uyayong arajar arpson henry lapin mi biangi ka jing pin Banat mai tang haka khatwai tarik unai wing arhajar arpsan. Ka JSU kelak do bagani ka di ka jingbam dan jingkit kli ha ka sin shar pat ba ba ki jingthung kam ki blong ha ka di ka por ki la ban sha bi shar ka an. Ka sengla kno ru i ka jingbteng jung ki ju ki de khat bam de sarkar ha ka committee da ka ba ong ba ka jingbam dan put ha ka samoy tri kam kot kum ki kendon jung usnem arhajar khat sau kala aila de ka jingyo benta tang ha ki ju ki briu. Kaba penduk ya kajing long shai ba kajing jit kat kum kajing yo bor ha ka biya day ba kajing tray kam ka JSU kala kado ba member secretary jung ka DSC udang sa shabar jung ka jawai kabala wan ra ya kajing ha kajing yat bet jung ki kam ba kajing pet ngor ka babiang ka JSU kala penrem ru ya kajing bom tre ban pin mi pat ba ki answer ki jung ki exmin badang shen wala u deputy commissioner ula kular bakin pin mi ino ya ki result badang sa jung ki pose ba pher hapo shite yo Mereka sengkla ong badai ban pentrai kami ki rukam trai kam ki basyai kum bale da ki bor thung kam kum ka Meghalaya Public Service Commission MPSC ka JSU kala pha e ka jingdawa ka Government of Meghalaya ban pen kalano mador ki kendon berim ban bu ya ka por thung kam ka bahin riu bnai ban pen mi pat ba ki ansuki ban bu put ya ka samoi tri kam jungi de khot ban thung yu member secretary ubasa ajuwai bat ban pen mi no mador ya ki result badang sa Kaseng kalabu ru ya kapor live nai ha ka sorkar ban sedang ikini ki jingpin kalaban maham bahkan shim da kisun jam pat ba lada omla ban pin urlong ya kini ki jingdawa. Negisngi in yang JSU Central Body wan raj pi kimat ki chami aga District Selection Committee West Jantia District ngau Rio Berto woman kam Assistant General Secretary Dewan Lau Assistant Finance Secretary yang sen Wei hagajing lembaga jing akhwat yung Education and Employment Sales Secretary yung sen boche romi ko snem katkam ka artia go yo in snem au bana July the penyo go DSC go member ka DSC committee the kut katania yung kina do snem no do in snem April arapatra April arosan nete yo in notification go to me go one ho bana November arosan the penyo go DSC the em katu kan ni binai Kelam mempan temi go igino kitkan yung ka. Mendo compare yung notification go mi house name arjar arole go arjar arosan ki members magi gijo. Mempan temi gi bay katkam go jing pembana na notification yung go official memorandum arjar kat so the field go pembana ya katenya wa bay katwan gatom go gini ginong katkam yi gukso ye kam yung ki. Kadia si sel Western Hills teman go krekam claim ke resident members katri Kewadilai promotion ho penajan ri SDO civil agrem kam tek tak go ye kecing kerekam yang di DSC sel klaim ke members katri wa kerekam apa ke DSC office CV kam ke official memorandum da ongo wagi member yang ke committee to tung de MCS officer ta hai ni yoi to tung di IS officer hagajing lai sem Nagaliang kasen, wong deputy commissioner kasen, nadawa go yung publish ki, yung answer ki, yung exam ki udadap. Heliang yung visi, depantibu, wong em go nega rule nega an wo permi pa yung ni answer ki. Nagaliang kasen, nadawa go yung nagasarkar nagalia, when department yung personal and administrative reform, wo pengkrekam go yung gijindawa. Gijindawa magigamin na, unukong yung amendment ki yaga DSC SOP arja katso wo yung putme yagi an yung kom ka yung tag committee ko ar gasen dadawaga yaga tag SOP go dang sna tme ki yung pangkrekam ika yaga mandatory 6-month improvement timeline kani gijing mo to yung pendap ki yaga kam tungki po penrupanai nado advertisement hado wo yung result
Kemudian mandatory publication of answer key. Kesen Dadua ga mar sendet ki exam yo pelai pejba ki answer key hapok katu kat ni sini dan hi yo ye candidate compare ki performance yang kin. Kuso strict term limit. Ya kita go appoint ni members yang DSC yo man gi bomye di urin yo pelai kata ga asnam. Yo man ga jingkrak kam gi DSC go khoj go suka wei go teme. Kusan Dadua yo thung kan official members katri ki em hapok headquarter dan ni hapok DC office kenang wa berkom kerekam yang asal yang lain yang bahagia. Wonru kemudian iklam yang OBC yang Western Hills District. Dujur yang open smart ni open meet yang kita result yang examine yang redap apa chip house ni katkum kecing iklam apa office. Ke JSU regular ga obodien ga ini ikam yang yang kecing bahan ni betah kecing ni betah kecing group yang ini. Insong klikti ni yang kesen Hawikam tapki ijai bro yung in. Ye hok yo tias pang dej pun.